Uy. Ano ba? Hintay! Ate Julie! Ano ba? Ha? Ano nakakanta? Crack. Atlegs ka na, atlegs. Oh! Pagpangaluan ni Ate Julie! Una, dos, one, dos, tres, cuatro.
strong. Yes, keep your hands to yourself. And now you heart it. Wearing me out. You can scream and shout. Are you still in school? How long you heart it? Agyaman kami ako nga simbala. Oh, napente. At hapon ni Kagawa Domeres. At ang Cut off kami. Ato yung mga salakit pag pangulwan ni Nika. Ang di rebel. Nga. karinsin na eh. Sige. Halang kantante. Ha? Nagbudot. At least maneng. Budot. Balse. Ako, Balse. baka matiyag ko ate pare, agunin, napudot ato eh. Balse. Oo pare, matiyag play ato eh, tanap na bilag. May bilag. Bigkaya mo. Atati. Kanta ni Apo Marites. Bigkaya mo. Sige. Sige na. Alright, Balse. Awan ti-requestin, nagawid kami. Ay, damdaman. Buwan, manulang lang ang minuto na po. 7 minutes before 3 p.m. Ayan. Ala! Budos ka no? Pa? Bye,